Na konferenciji, jak sme doznali od organizatorov, môžu učestvovať všetky studenti osnovných, master, specialističných i doktorských studijoh z oblasti društvenih naukoh, kotri nemajú vecej jak 35 roky. Temi, odnosno naukovo oblasti, ktorý še budu obrabjac, a vjazani su na određeni sposob za rusku zajednicu, to peršenstveno društveni nauki, jak su to istorija, psihologija, pedagogija, jazik, literatura, etnologija, filozofija i drugi društveni nauki, ktorý vjazani na određeni sposob za rusku zajednicu, odnosno z tých naukov hodno vyčerpať odrezení témy, ktorí vjazaní za nás. Za prijavu i všetky informacije zainteresovani še môžu javiť na elektronski adresi, kotri vidíte na ekranoch, a organizatore tej naukovej konferenciji še nazdavajú, že tota, treca, bude najudatnejša, a najvjerojatnejše bude otrimana na Novosadskim filozofskim fakultetu.